turagushimiye kudasiba kudukurikira. Nimba uri umukunzi w'umuziki nyarwanda nta kuntu waba utazi The Ben. Uyu ni umuhanzi wakunzwe n'abatari bake guhera mu myaka za 2008 kuzamuka ukagira amagingo aya ngaya. Mu myaka za 2008 yari umuhanzi uhanganye n'abahanzi bari nka Meddy, Kamishi n'abandi bahanzi bari bagezweho muri icyo gihe. Gusa inkuru itari nziza nuko arwaye. Bafana be mu byumvira aka kanya umuhanzi wanyu The Ben ntabwo ameze neza. Bivuze ku itariki 20 Mata 2026. Kugira ngo byemere neza uze gushakisha ku nkoranyambaga zitandukanye. Iyi nkuru nagura bura handi hantu uyibona. Siwe gusa urwaye. Mwese muramuzi mu kuvugisha ukuri adaciye ku ruhande, kuvuga amagambo yahuranyije ariko atarimo umuhangara ngo hangare, kuvugisha ukuri ndetse no kudaca ku ruhande. Uwo nta wundi yitwa MC. Uyu ni umunyamakuru wa SKFM mu gushyushya ibirori cyangwa se umushyushya rugamba mu bihe bitandukanye, aho yagiye yitabira ibitaramo bitandukanye bikomakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu se muramuzi kumvuga ivuga ngo this is your bad boy go top shut kura believe the for your conductor vibrator kabumfa ya Mr Dreams Mr Baddest. Kivuga aka kantu nizeye neza ko wahise umwumva. Uwo yitwa Nyarwaya Innocent, gusa amenyekanye ku izina rya Yago Pondati cyangwa se Yago. Uyu ni umunyamakuru watangiye itangazamakuru mu mwaka wa 2013, gusa amenyekana mu myaka za 2018 aho yakoraga kuri Radio and TV 10. Nyuma yaho aza kwikorera kuri YouTube, aho uyu munsi amaze kugira urubuga rukomeye cyane rwa YouTube rufatwa muri zimwe zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Yago nawe ntabwo ameze neza, ararwaye bikomeye cyane ndetse ararembye. Ibi ndi kubivuga aka kanya mu gihe abakunzi ba DJ Brian nabo imitima ihagaze bategereje kumenya igisubizo cya muganga, kuko DJ Brian nawe ararwaye ameze nabi. DJ Brian nawe yamenyekanye mu Rwanda mu bintu bijyanye no kuvanga imiziki, vuga ku mbuga nkoranyambaga akavuga n'akari murori, hangara ngo hangare ndetse no kuvuga amwe mu magambo yahuranyije. DJ Brian kandi wavuzweho mu bihe bitandukanye ko ari umurezi byane cyangwa se umwe mu baryamana bahuje ibitsina, gusa akabyamaganira kure yivuye inyuma. Nawe ararwaye. Si uwo gusa, Linda Priya uramuzi se? Umwe agacishije mu myaka za 2020 agasa nk'usinziraho gato akongera kubura akagaruka mu mwaka wa 2026. Linda Priya yamenyekanye cyane muri prank amaze imisi akina n'umugabo wezi ndetse zikanakundwa ku mbuga nkoranyambaga, aho byagiye bigaragara neza ko amusuzugura, gusa nyuma byaje kugaragara yuko ari prank. Gusa mu minsi yashize Linda Priya yakoze ubukwe. Uyu nawe ameze nabi. Aba bantu bombi nkubwiye batigishije igisata cy'imyidagaduro mu Rwanda mu myaka ya kera ndetse na n'ubu. Aba bombi kandi nkubwiye haruguru kuri uyu munsi wa none bose barwariye rimwe kandi ntago bameze neza habe na gato. Aba bahanzi bombi cyangwa se bano bantu bombi bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Abafana babo twajya ku mavi tukabasengera, kubera yuko bisa nibitangaje kuba abantu b'ibyamamare bashaka kurwarira rimwe mu gihe kimwe. Bisa nibiteye impungenge ku buzima bw'aba bahanzi. Mvuga ku mbuga nkoranyambaga bati showbiz nyarwanda iravumye, abandi mu ruhurirane rw'amagambo atandukanye bati showbiz nyarwanda irimo umuvumo. Ese koko showbiz nyarwanda iravumye cyangwa ni uruhurirane nyine uburwayi bw'abahanzi? Aba bahanzi bombi bakunzwe n'abatari bake mu myaka ya kera, gusa bisa n'ibitangaza nubwo buri wese atabyifuza. Byaba bitangaje kuburira bano bahanzi icyarimwe muri sinema nyarwanda. Sinema nyarwanda yabinyeganyeze ku buryo twamara imyaka irenga 10 tutongeye kugira ibyishimo habe na gato, kuko nubwo hari abandi bakora twaba tubuza abantu b'ingenzi cyane. Aba ni abantu bakunzwe n'ingeri zose z'abantu mu biganiro byabo, ubuhanzi bwabo ndetse n'ibindi bitandukanye twabamenyeyeho. Gusa bamwe mu bafana dufana bano bahanzi tubagira ku mavi tubasengere, kuko ibihe barimo ntago biboroheye. Hano wisanze ni kuri TF Rwanda, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru y'ibiganiro byacu, umenye amakuru mashyashya agezweho ndetse n'ibindi. Nge nitwa Elize Tayifa, ndabashimiye cyane. Imana ibishimire kandi ikomeze barinde.